Tongoza umurimo gwo kushara uruguto rwa Mirama Nyabikungu kuzumu Karangara gukorirwa y'irwaro rya Nyabikungu Health Center ya Kashatu. Icyange cya Nyabikungu n'abahingi n'abantu benevera n'abantu babarisa n'abantu babekambi kandi hariyo ebintu bingi ebirikwetenga uruguto rungi mbwenu intekateka abantu banyabikungu hati bafuna akamwenyu amisho. Engineer wa district Jabat Bahana agizire ngo ruguto rwona rw'inoburingo bwa kilomita 5 nuruza kumaraho miliyoni 4 omusente za road fund konga bwa sente nche nibija kuba bakoziraho kilomita 12 iziramareho miliyoni 150. So nora nguntatu chinezi indi kilomita 2 kandi nora wanu otora hoje ukakwata miliyoni 7 kiya higa na 5 mwene kandi nono ore angukuri hasigaza sente nche munonga kusinga woko mu reality ororguto ndwerweru kumunonga neru inakashana baba ku ruguto rungi konko wato ine ishitoche to ine yo karoti to ine yo mwani mweni muntu bashaba ngo uruguto rwija ureke ko rwo kutambura ho konka ni bogire ibindi bwatambuzaho ugire cyo wayongera mu kayabo. Omnyishengero Kazumure Musime asimwe ashabira abaturo kwatanasa n'aba engineer okureba ngo ruguto rwakorwa kurungi abantu bomwe cyange eki na mnongo iwe LC1 urebe ngo wakoragana n'abantu bawe bayorobya akikubasa ko ahi bakwetenga kwirizayo rugo rwabo ninge miti yabo bekirize abo kuba udaferwa atagirata tafuna koka nyenda kushabana aba engineers kandi koko nagambire nabo ngo bakoreje mahanda kuriye ngo twagira drainage amazed gatarama njura zaiza kugwa kutarama mahanda kandi karakwa kusisikara. Tuweza kora joint team monitoring na district leadership turuku monitoring mbwire progress yoro ruguto such that we do not give room for any shoulder work. Uruguto rwa Mirama Nyabikungu Karangara rumazuro bwire ryo muringo mubi enda Aidan Bataringaya.